12औं श्लोक के तेस्रो पाद रहेगा संस्कृत भाषा यो छन्द यो श्लोक है पेंगो मात्र कथा पेचा देथिन्दो उकेन पेंगो टुवा रहेगा इटा पाद रहेगा पाली टुटी रहेगा उके सर्व सत्वेन्द्रिय ठगे तेपति छौ टुवा जुला टुटी जुला सर्व सत्व मन हर रे छौ टुटी जुला पंचस्कंदार्थ तत्वज्ञ रे छौ टुटी जुला अथवा पाली जुला पाद रे पाली जुला पंचस्कंदा विशुद्ध त्रिक तेपति छौ पाद जुला आउके मध्ये छ जिबे उक्न छ पंचस्कंदार्थ तत्वज्ञ तेपति सिगमा सिगा चनो ढामलका 19 1-9 समता ज्ञान यो 19 पेज है 19 पेज 19 का पंचस्कंद यो पंचस्कंद तत्वज्ञ आठो पंचस्कंद यो तत्वज्ञ रेपटे थकुने भाइरस रोग लगे यातना टाइसन जावपति वो रोग येना मला संसार त ये अटक येना खाना चोंदो उइट लिक्यान म लंकिन म फ्या चोंदो इत्यादि जुठेन तो जियो प्राणी पिनो जीवन है प्राणी पिनो जीवन है तो पंचस्कंद याना ये जे सीमा माट सिट मट सिट जिमाला चोंगा थटे जिमाला चोंदियो ना अब रोग जोसला छिबे छका रोग जे सीगा मला आना जन्मे जीवले वे रोग दोना जन्मे जीमको तर ठो रोग का मला पंचस्कंद यो रोग हैना छिबे आना सिट आना जन्मे आना सिट आना जन्मे जले आटक छिबे गुली जन्म नंगल जे आना थने 50-60 वर्ष देंगो आना थ्वेट रोग त लाइक मफट्टा छ आना वो कंटिन्यू जियाना थिं ले उके रे जन्म जी मल ल्याउ रे छिटा दुखना पग्या मला डको या मला थरे रोग पिया चोना उके रोग न लाना चुनी केगा चन मला चिया छेयोपति ये ते दुख सुख यो न रोग न केगा चन मला वातावरण उयो गयो न किस्मपति हावा पानी चेन्ज यो अन्यो न भोगिना चन मला वो जुर्यो चाहिँ त्यो पंचस्कंद याना चो खनि ठो ठगा मठु नि खट्ने मला छिबे पुरा के दबे वो यो बसेला चना अथे जिया उइटा वो यो ज्याछो वो यो पति वो पंचस्कंद त यो छो ठगा ना पा सेकियो नि उइटा ममसी क खुट्टा लाबला खुट्टा खुछे खुयाङ्कल डाल्ला छ खुला टला सुसुगा हो मला देशा गुली बनाउँदो गा सोच मेस्ना मसु मेस्ना सना ख मेस्ना अथवा लाबर कवन्ना अन्चे बराबर वया चन्ना न्याउसा अन्यो लक्षण खमपटे सोच मेस्ना वट खोचे ठेमपटे वया ल ठेमपटे पुनाटो दिन याबले थन थटुया चौ ख बराबर आकन छे सोया चौना ख ढगा अन्यो वला चने ले व मला व ले वन थे ले पक्क जाए ने और जिया चन लाई दे और ठन तो वो यो लक्षण पंचस्कंद यो लक्षण सेकियो फिकियो ठक सिकल ला वो निरोध यानी मखनेगा छिबे मुक्त जई मक्का सजको सौ चाहिँ जुइगा ठुजको ठु जुइगा अले वो सल ला अले वो यो ले वन सैने वो गना वन उइदा पिछे या सैने अठिजिया पंचस्कंदार्थ तत्वज्ञ नापाची पे अठिजुई मला वो यो पति ज्याछु खन्छु त्यो उइदा ठीक मला अले पंचस्कंद विशुद्ध त्रिक उइदा विशुद्ध यानान फटलाटिने अले छिपे उगे तरे यानी
là प्रज्ञापारमिता श्री औरत पिनो परिचय होगा तक्षे छे ठे ठे पिएगा इमो स्वभाव त यो वर्णन याना त होगा अले उके मध्ये छौ पॉइंट चाहिँ परिक्षीण भव संयोजनैगा भव संयोग छिपे भव संयोग उयोपट्टि जाले लाना चोबिगा उयो क्रमे भव यो जाले लाना अब करी चाहिँ नोगा करी 5 जना 6 जना 60 जना 8 जना नि चचा हिला चाहिँ नि मलाई वो उके ढुन्छौँ पुटे सामान टे हो विभिन्न उके दुनियाँ सामान डाटी रहने मलाई अनि सामान टे दै वो यो क्रमे लाना बसे लाना चाहिँ नि वो चाहेल मलाई चाहिँ उके ढुन्छौँ छौ डाटी लियो होला अथवा ब्याट्री लियो होला ब्याट्री मन्ट चार्ज मन्ट टाल्ला छौ चाहेल बन्न दिने अर्थेन्डो छिपेन भव यो पट्टि संयोजन रे हो वो यो व्यवस्था वो यो अन्दर लाना चाहिँ छिपे अर्थ टाइपमा चाहिँ उइट पाली ढुङ्गो पिए चफी ढुङ्गो पिए टाइपको परिक्षीण भव संयोजनै वो यो पट्टि छौ चिज झिपट्टि छौ बारी पट्टि छौ अङ्गैटरगा त्यसमा ट्वाथल फसाना मलाई अविद्या अथवा तृष्णा वेदना सुख दुःख वेदना इत्यादि छौवटा त्यसमा मजन ढाँछ उता कहाँ ज्यालेगा मजा आउने ओठेन्टो गुले झी मस्त अप्पर लाइन त्यहाँ मिठा चौँ खनि हिँडेर अप्पर लाइन त्यहाँ लिउँछौँ छौँ टक्क ढला उहाँ टक्क दे मलाई उके भित्र निपो अब ठक्क लिया बेला छ वो कोर्ली मक्का मेपट्टि अर्थेन्डो छिपी छौ संयोजन हो छौ सिस्टममा दुने पञ्चस्कन्ध योपट्टि सिस्टममा दुने लाना जुनको छिपे अर्थ उइटा बालको मसीका उइटा उके छिटे ज्यान भयो त्यो छन विशुद्ध हो उइटा छिटे भयो अवस्थाका विशुद्ध त्रिक त योपट्टि चाहिँ उइटा विशुद्ध याना चुना चोमपट्टि गयो ओइ मेरो टन्टा मन्टको उयो छिपे गुल्ली यक्को प्राणी पिला पञ्चस्कन्ध लाचौँ त्यो या मुसु पिए जुला मनो या ज्यान हाना थन 60 अरब 6 अरब नि मनो दसाना उके 1% ला छु 1% न कुए चौपट्टि उली मनो दसाना त्यो पञ्चस्कन्ध यो तत्त्व ज्ञान चाहिँ मस्योगा र गुले सियो साना विशुद्ध यही मक्का सिक्यो वा विशुद्ध या न्यू अवस्था होगा सम प्र्याक्टिकल वा थ्योरी सिक्यो ट्याकिन्डो अर्ची आछिसँग यानानमा उठाउन चाहिँ व्याचनो चाहिँ पञ्चस्कन्ध यो त फिक्यो जुल आठो छ पञ्चस्कन्ध विशुद्ध धेरै त्यो छि उखना थना वने त्योपट्टि जुल पञ्चस्कन्ध त कुठोसा भानको ठुला अवस्थामा हो त्यसमा थमन सुना यहाँ वन चिन्तन यहाँ उता त्यसमा बिचार यहाँ बिस्तार ठिकाए माग अहिले अनुभव पञ्चस्कन्ध यो थर्टी खनि यो परि त छिटो अनुभव त्यो ठिया उठे जिगा अर्ज त्यो चिन्तन मया कम मजोगा यहाँ लो मंक्योला छने मजो परि जुला के मध्ये चिन्तन या मला तन चिन्तनमय प्रज्ञा हैन खन्यानौ यो उइटा चिन्तन या मग चिन्तन चाहिँ उइटा खटे जिको विश्वास या यका चिन्तन या उटा भावना हन या मग भावना या त न वो पक्का जुलका भावना चाहिँ आठ डको दुठे जरा भावना जाछौ अझी परिवारका अझी क्या जिम म्या जी मखो ट्याफला ट्याफी मखने मोला इमरा दासा न्याउ यासा न्याउ जुसा जिस्या चाहिँ फै मखने अति त यो जी जिगो र भावना त्यसमा दुनिया चाहिँ मनन चाहिँ जनाते गलका इत्या अथे थटेन त
ज्ञानी खैटना ज्ञानी अनुभव टना भावना यंकल अरे जिसं गुड सेन ची व्यवहार गुड जुगो बांला ठ्याउ छिटा वया छौ उतै तो व्यवहारिक लागि हेक्न जगत ख ठ्याठ्या जगत जियो विचार वइ मला अरे संसार परमार्थिक खैट चाहिँ ठचै ठ्याठे ख ठ्याठे ख ठ्याठे या माउबुटी ख सत्य ठ्याठे ख रगा ठ्याउ अरे जबटक ठो विशुद्ध मजे अरे ठोक तो पञ्चस्कन्धीय ज्ञान त चाहिँ ठुइ मको मलाई अठिया ती न्याको सप्या ठनोगा न्याको ठनेगा न्याको यो फोर जसन नि मलाई ठरे जुया चों तले व पिन्छो सफा खन्ने मखने पिन सोया चों दो सुदना चों दो त्यो किलोर जे खन्ने मखने अठिया ठरे विशुद्ध या माउजुला आ न्याको फोर जो गाजको सिल्क छ न्याको फोर जुने न तन लाइट मो इत्यादि अनि पिन्छ पे मोट बाणको खन मोरगा उल्टको सिल्का जी पे आवो हिसाब आ पञ्चस्कन्ध ढिउला आना मठुने त्यामाग नालका सला नाका केनका पञ्चस्कन्ध न्याउ नाजक नि थाउका पञ्चस्कन्ध रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान अझक ढासा न वनका उके छौ छौ योपट्टि उयो स्वभाव योपट्टि पनि आउ यो पञ्चस्कन्ध न्याउ जुल रूप रूप या जुल वेदना दुःख सुख विचार यादुला संज्ञा बिखा सोया ठयरका छे मंगाते उपटि जुला संस्कार यो जिसा भावना कर्म यासा भावना कर्म जाने भावना यासा भावना कर्म जाने मला अठन ख यासा अपटिपटि जिबे ठ्याव्या चों दो ढ्यामलका बाणको मुठुन छ ठ्यावना चों चाहिँ दो मिसअन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ मजोरी चाहिँ सिडरका व्याख्या मजो साना विज्ञान थियो राजाका यिनीहरू मन आत्मा ढेरे जाउपट्टि उता सिकेमा ठुइकेमा अनुभव यहीमा ढक्क विज्ञान चित्त चिबे मनाचौँ ढेर विज्ञानीपट्टि चिबे पञ्चस्कन्ध मोरसान नाम रूपे चिठो रूप वेदना संज्ञा संस्कार मयासान विज्ञान ढेउ चाहिँ दियाछ नि थाना विज्ञान ढेउ चाहिँ चित्त हो दियाछ नि त अहिले उही त ग्वाल यही पिँदै वेदना संज्ञा संस्कार चाहिँ ग्वाल नाच्ने का अहिले अठिया विज्ञान मन त लाग्छ मनाउया छुन अनुभव ये मक्त उया जित हो यहाँ भाव दे मक्त अनि छुन दे मक्त अहिले म पञ्चस्कन्ध वेदना संज्ञा संस्कार चाहिँ एकको विषयवस्तु दिएका हो ज्याना चाहिँ जुल अहिले व त्यसमा ज्ञान ठिका छि ताइने नै त नन तो चाहिँ ताइने मलाई ताइथेन तो ठे चित्त संसार देगा ये त्यहाँ अविद्या देगा एकको तन्त्र देगा एकको विषयवस्तु देगा चिबे उगेन लागा चने अले वे चित्त ज्ञान देगा ठरिया मुजो खने ठरिया माउ खने ठुया होला उडक्क नापजना थियो डक्क जस अविद्या याना टोपते उइटा दिका दिका आइका मरेका अरे अथु मरेका हल्ला वेदना संज्ञा संस्कार न उदिनाउने वेदना न अनुभव ये मुक्त संस्कार न ये मुक्त वहाँ संज्ञा न ये मुक्त अर्जुला चित्त यसलाई अटोमेटिकै ज्यापनमा भाइपुसमा छ्या ज्याउने न अरे छुए उयो आलमन या मन त जी ठय चित्त ख ठय चित्त तो हाना भिङ्गो ज्ञान दिएका आइबले वे चित्त टन्डो हाना निरोध न छै अरे उयो आलम्बने या मन तलाई हाना जन्मे जोउने बेला छियो कर्म मर्यो नि हैन कर्म मरे सत्य छियो जन्म थियो न मन त अहिले चाहिँ वो निर्वाण उपरि अवस्थालाई अब भव संयोजन क्षीण ढेउपट्टि क्षीणा भव संयोजनै राप्य
지변터 번스컨디 상여전에 라나 조빈들라 부여 상여전에 지산 지가 빌라 왜 자만다 지산 총 단비가 자초 단비가 비가 떠요 대가 떠요 자다가 떠요 어느 소원이 몰래 다야나 고야나 중요 뭐래가 지하잖아 달라서 우여 자유부터 ବ୍ୟବहार मतने जामन्तने अर्थेन्टो या भव संयोजन प्रसंग सुकी पाख्या पे तो भव संयोजन प्रिया पामटा वो पटिजुला भव संयोजन यो छिटो प्रटित सौत पाट तेरन्दोगा प्रटित सौत पाट है प्रटित सौत पाट न छौ भव संयोजन ख अले वो बे गुल्न तो व्यवहार छ तो पञ्चस्कन्ध यो व्यवहार जुला प्रटित पाठ यो इन्दिरेन यो डक्क छौ आजसँग ठो कम्प्युटर छ चले जिटक मलाई उ स्क्रिन वेट ओके यक्को सामान त संयोजन यो मिले जाछौँ डाउ विभिन्न किसिमको चीज मिले जाछौँ ढुका और मिले जाजका ठो जिसे भया छौँ नि उया छु ब्याट्री मन्ट ब्याट्री चार्ज मन्ट ढाला जा ओ जाले मजला स्क्रिन छैन तासा उना जालेगा मतलब ये हार्ड डिस्क यो हार्ड डिस्क छैन तासा उके जसा छोना सेफै मक्टका अटेन्डो न्यो पटी र्याम दियो विभिन्न किसिमको नाडुका उके दुन्न अझ सीपीयू थियो चिर थियो सामान देखे सीपीयू रगा ढक्से मुख्य सामान उके दुनला लाखौं करोडौं पटी थियो चिप्स देगा ट्रान्जिस्टर गा लाखौं करोडौं यो चिची हतपटी मसिन पटी जसा मिखा मखौं पटी अनि सामान देगा वो डक्को जैना छ नि छौ पो उटा लाइन टेट न छुछु अदर यार उयो अनुसार ज्याजुइको अब सीपीयू मर्साना उचले जिमक्का अठे डक्को मिले जोबले उटा छुछु माउपटे त्यसन छुछु अदर याव उके स्वेट भरे या त खना त माउपटे उख उ डक्को मिले जा चौनी छ स्वे फ्या चौ अठे न जीवन थरे हाल फ्या चौ खन फ्या चौ निन फ्या चौ बिसाया फ्या चौ जी फ्या चौ तिमी डक्को भव संयोजन दाइ अले वे भव संयोजन उकेपट्टि जुन एटम त रामलगा उके यो विषय वस्तु त सामान त रामलगा त पञ्चस्कन्ध रियो मिखा न्या मुटो व्यवहार या हो संज्ञा या हो संस्कार या हो डक्क भव संयोजन लाइक उके जुन संस्कार या हो अथवा संज्ञा या हो छौ जो काटे ज्याउ नावे उ छिपे वो संसार छुटे छुटे ज्याउनी थरे भव संयोजन यो यक्को ज्या चौँडुगा यक्को विषय वस्तु के लका जना चौँडुगा त्यो परिवार ढाउन भव संयोजन ख त्यो टोल ल्याओ जो ढाओ जो देश ढाओ पनि डक्को थियो त्यहाँ साडी मजुका अले जस्तै त्यो पञ्चस्कन्ध तत्त्व ज्ञान थियो भगवान बुद्ध ले जग नाप्लामपट्टि सोच मुनु टना उइटा उपदेश बिहा ओन्याना सोटापट्टि जुला अरर जुला ढाइनेला यहाँ बाख्ने जेछ ओइनेला थोम मनो अरर जुला थोम मनो सोटापट्टि जुला अरे यक्को जिका अथे जियो इमसा ठुखैटा ठुनीगा भगवान बुद्ध कनि बेले एकदम वसपोलियोपट्टि खुइगु प्रकार या सडे वसपोल्या आवाज जके खुइगु प्रकार फरक खण्ड हो क्या जस्तै नाइको खनायो जुला एकदम मने दिन्थंग दुआङको खनायो जुला ताउ ख वो उल्टा जी मखो हाना जुन ताउ थो मिले मजलका तका ट्याम आउपटी न्यन न्याउ न्यना जको चन मासुपटी इत्यादि खुइगो प्रकार उसपोले सडुगा अले उके आकर्षण दिया मोटा ताउ खे एकदम ध्यान निका नाप्लाउलो जी उले ग्यामरला नाप्ला थन मनो क्या माने उदिला उलेसको नाप्ला की फट्याङ्गरा जनु ज्याजन जी आउ नाप्ला आठन पनि वसपोलो कना बिजय बेले अनि ओपटी किस्मो वसपोलो परि वाक सिद्धिएगा अथे दुनिया त्यसमा याब्ले अरर जुला सोटापट्टि जुला अनि यो कोइन ढुका अथे फुपी चाहिँ लिपे अथे जोपी नै पनि जसन तस्का कमने
maybe arat pina was pol pina chora put do pina yokudo tar thare bhavan buddha the uli thiga bi mofka athana panchaskande dana thiga bi was bola ole panchaskande ta suddha ya gote taga nitta ko thiga bi amon nya ya wo possible ko nya 8 घंटा 1 घंटा arat dia bi ne mala a jibi thana 2 वर्ष देंगला जिबे पंचस्कन्ने त या ठीक त गुल्ली थाग्या जना ल आ छोटो वर्ष अनुसार हुने जुला छौ कनी मेस्यो टंगेन हुने जुला छौ इच्छा थयो मने इच्छा न जे गुल्टक इच्छा दिबिक वयो आधार न थुयो प्रि थुयो मथयो पढ परे जिगा आ गुले गुले छसा थने वयान न्याना बासल चिनिला खोला न्याला खोला नै न्याना मपि त्यो दुने मला मुनि दुने इच्छा इच्छा चाहिँ मरुपट्टि जुल आठना वर्षको या दसाना हाना वया चोबिन दो अब त्यो दुने चाहिँ ठीक फसा मफसा वया चोन कन्टिन्यू कति जुला फया वना चने के बिस्तार बिस्तार आठो पंचस्कन्द त्योपट्टि डक्को प्राणी पिने जन्म जुसेन से अब गो कोरोना भाइरस चल्ने मलाई वहीकन पंचस्कन्द दैका पंचस्कन्द वही कुली दै ट्याबले ने हो टोनी हो मतलब भिग्यो उल्जक दैका छिरे मुन्की हो वया ठोमया वही अभिमान जे मन र डको स्या इत्यादि अनि आशा दे मक्का वही स्वभावमा जन्मे जुल मुंगन थासे जन्मे जो छियो मे जन्मे दि माउको या मैं तो क्यों कोरोना वायरस से वही पिन रही थी मैं उन्हें चियो लाने आया पिन तोड़े दी माओगा मैं भी आना संतान देगा ये मैं छाती सिंकी माला वो कीना चियो छाती है सिंह है वो पिन चुना उन्हें मत खाता देगा मत खाता देगा और बड़े बड़े जाने का वायरस है पिन थमान निमन पिन और जाने आज जिके दो जो सा जिके थना वहाँ शंका आया तो नहीं का संचाई में माला जे मुसो वही बड़ा वो चाहिँ थन फैले जी हाना गुमा फैले जी त नाउ वही ने मल्ने चियो शरीर चिके गाउने अटे पिन हावा न या लत न अटना माइ मकै पे अटना चाहिँ मे जिमे सिडाइबिङ थन मना दो दुला मना लासा लिसाल मर्ने चियो मे चुनाए मे मापिने अटेन तो भाइरस यो न इमसा छो यार याउ मको इम थय सोवामा चाहिँ ज्या चोंजला जिसा स्वेबलेगा मोरा बेमानम थे अयम थे छेगा मोला छुना न जिसा जियो पुटली जोन या क्यालना जियो लं खुया किटा खुना असिंकी ने तर इमसा सिंके गासिंगो मको इम थय पुटि स्वभाव अनुसार याउपटिगा अट्यो माने थन यदि इनके वेदना संज्ञा रे मरु जसा इनके अठे जन्मे जीते वे दै मक्का आ उके मध्ये छिपि छि मनुय छौ अन्यो जात दुके व थरे स्वभाव थरे माया माओ थरे जी माओ थरे चले जी माओ गर्जिया तका ठीक भयोपटे स्वभाव चाहिँ थियो चित्त अथवा मन चाहिँ छि मनु आछि मनुटेन नाछि बुद्धिस्ट जो पनि पटिछ बुद्धिस्ट न गुल्ले थियो पटि गम्भीर ज्ञान लगे जे म अपिया गुल्लो गुल्लो आछि पनि सु पटिछ छु पटिछ मनु चाहिँ ठेउले लगे या चो पिन दुरामलका आथना पंचस्कन्दार्थ तत्त्वज्ञ थयोले पंचस्कन्द यो न्याउडु रगा सिलकला ज्ञान तो रस कंजन मालिका मेबिंगे से पंचस्कन्द पटि स्वभाव वो यो छौ पाइट यो पटि यो स्वभाव छिसुजी ओकन छ न थे अबि जा डंकला अथिना थेटा रिपीट या फके बल्लापटि चाहिँ पंचस्कन्द चाहिँ यहाँ उयो 1 नम्बर चाहिँ रूप जला रूप यो चाहिँ जिसँग गुल्ना चाहिँ पिने खाना जो अथवा छियो शरीर छियो जिसँग चाहिँ
थिफु खनिफु चाहिँ विषयवस्तु ख वड्डको चाहिँ रूपरेखा चाहिँ सिग्मलका अहिले आठो संसार जीवन चाहिँ रूप छौ चाहिँ रूप छाउपरि चाहिँ भौतिक विषयवस्तु दयार्ने खस मेरो चाहिँ चित्तयोपट्टि चाहिँ विषय दयार्ने चित्तयो विषयले चाहिँ पिङ्गो खण्ड डोरका पिङ्गो खण्ड हो छौ रूपयो खण्ड याना न्याउ खण्ड हैन पञ्चस्कन्द जोगा पञ्चस्कन्द रे न्याउ खण्ड रावगा छौ खण्ड रूप जुल पिङ्गो खण्ड चाहिँ रूप वेदना वेदना रे यो चाहिँ चिसा चाहिँ चाहियो चाहियो जस्तै चाहियो रे चाहिँ न्याउन चाहिँ मिखा नेप्न डक्कोलिन चाहिँ वो वेदन मजिकहाँ चाहिँ चिसा चाहिँ चाहिमक्का मिखान वो लाइट चाहिँ मिखा ठन ल्यासा त अब चिसा वेदन ज्याति नि अलि खना होगा अटाठन नेप्न न चाहिँ वो साउन या नेप्ने चाहिँ हाया ढुङ्गा वेदन जी ढुङ्गा नि चिसा चाहिँ चाहिया हो अहिले ठो वेदन जी त चाहिँ सुङ्गो कथा चाहिँ बठला डोडुगा छौ चाहिँ सुखयो वेदना छौ दुखयो वेदना मेरो चाहिँ अदुख असुख न दुख न सुख सुख न मटायो दुख न मटायो पनि अजाउन वेदना दो गुनी चाहिँ आहा ढाउपट्टि अजाउन चाहिँ वेदना दो गुनी चाहिँ छ्याछ्या मय ढाउपट्टि अजाउपट्टि मलाई मयोपट्टि अजाउन वेदना जिउ जानु त्यो सोठी प्रकार यो वेदना चाहिँ चिता चाहिँ हर पल हर क्षण चाहिँ जिया चाहिँ बेला चाहिँ अहिले चिसा चाहिँ ठिटा चाहिँ संसार तया चाहिँ चिसा खङ्गादे वेदना योपट्टि ज्या चाहिँ छुरा छ वो अनुभव जिक्यो अहिले संज्ञा त यो चाहिँ वो अनुभव जी ढुङ्गा उइडा चाहिँ चिसा मसिकी छौ नाबी ठो व ठठे अठे रेखा चाहिँ उइडा चाहिँ चिसा चाहिँ छौ चाहिँ आकार ज्याइ रामलका र जियो मन चाहिँ छ आकार ज्याइका उइडा ठो मनु अथवा ठो रङ्ग अथवा ठठी चाहिँ ठजापट्टि आकार रेखा चाहिँ अथि चाहिँ मसिकी उडा चाहिँ संज्ञा रेखा ढाइ रेखा चाहिँ ठो गौ नम्बर जुल 3 नम्बर जुलका चिरमे फोटो ठोला संज्ञा रे एउटै गयो संज्ञा रे मसिक्यो गा चिसा खन खनिमाया चाहिँ चिसा ममसिकिन जोगा खन खनन तोगा सिरलगा अर्न या जोगा तर खन नुगा ए ठोला ठमनोगा ए ठोला ठम मिजामगा ठोला मिसामपरि ए ठोला मनुयागा ठु खिचाका ढका अर्ना चाहिँ उइरा चाहिँ मसिकिन जो वास्तै यस्तो मयासी खना दो तर घर मिनको भन्न जोगा मलाई तले संज्ञा याउन छौ चाहिँ चिसा जाना छ नि वेदना जुल संज्ञा जुल रूपेन रूपला रूप यो चाहिँ रूपटा चाहिँ विभिन्न किसिममा चाहिँ ठिक हो जो मलाई छौ चाहिँ स्वभाव हिसाबमा चतुर महाफुट यो रूपमा ठिक जोगा रूप यो अब स्वभाव हिसाबमा जस्तै गरे चाहिँ पृथ्वी ढाँटो जल ढाँटो तेज ढाँटो अग्नि ढाँटो आएको मलाई वायु ढाँटो मलाई ठो चाहिँ स्वेबले चाहिँ फे ल मी पृथ्वी ठेन्टो छ मलाई तर अटका चाहिँ पृथ्वी गए अथवा चाहिँ मी भन्नु चना जो मिए ढका अट्ना चाहिँ क्याम भएको उयो स्वभाव चाहिँ पख क्या होगा चिसा छाओ जाऊ गुल्ला छाओ कच्चो ठोटे टक्क पृथ्वी ढाँटो यो गुणका मलाई अहिले वायु ढाँटो गुल्न चले जाँछौँ हल्ले जाँछौँ त नि वो हल्ले जाँछौँपट्टि गुण जस्तै शरीर जुन सल्लाह छ मलाई पा घोरघोर जाने टुटी लाट सङ्केच्यो नि त्यो त कोही वायु ढाँटो यो स्वभाव होइन लाट टुटी सनाउँछ वायु ढाँटो योपट्टि स्वभाव गर मलाई अहिले जल ढाँटो यो स्वभाव चाहिँ छोरा छ छडी जाति चाहिँ जल ढाँटो यो स्वभाव अहिले बगे जिउन जल ढाँटो यदि त्यो शरीर चाहिँ जल ढाँटो चाहिँ लिकाबी लाग्छ झिपी छुजिसक्यो होला पाउडर जिगा झि चुँडो नि चुँड यो जल ढाँटो मरोला मखो तर एकदम कम गा चुँडे अघि लभरि थपै नाबिल लाग्छ छुदी हो चुँ ग्वाडची प्यान्ट ढिचिने नि मलाई हाना उइटा असी कसी त्यहाँ चाहिँ पाट ढाँछ ओ जल ढाँटो त कम बयाउने का निबुलाएन बयाउने जल ढाँटो कमजिरलाई टक्क तछ्याडलाई हान पाउडर जिको मलाई अझ झिबिन जल ढाँटो होइन छरी छप्यान जान्छ मकसद चाहिँ ओ जल ढाँटो त कहाँ शरीर निकल लाग्छ झिपी चाहिँ ढुजिगा पाउडर जिगा मलाई जल ढाँटो यो ज्या चाहिँ छडी छप्या या ज्या उयो चाहिँ बगेजी यो ज्या मलाई ऊ चाहिँ जल ढाँटो यो जग्गा अहिले चाहिँ अग्नि ढाँटो यो ज्या यो चाहिँ क्वा खमो योपट्टि गुल्न चाहिँ स्वभाव ख ऊ चाहिँ अग्नि ढाँटो यो जग्गा ठटनाना चाहिँ रूप त चाहिँ मसिक्यो छौ तरिकाका मलाई
तर ठोजको मौका पनि झिसा खल्नले चाहिँ रूप भयो चाहिँ जस्तै झिसा खनियोपट्टि लाइट वो लाइट न चाहिँ रूप ख नेपान चाहिँ ताइयोपट्टि गो साउन्ड ख वो न रूप ख अहिले वो रूप र चाहिँ गजा रहेछ वो विषय छु इन्द्रिय ख वो यो विषय लिसे जग्गा इबे स्वाइका जस्तै लाइटमा चाहिँ लाइट चाहिँ छियो नेप्न खनि मक्का मलाई लाइट चाहिँ मिखा गया खनेका खास साउन्ड चाहिँ मिखा खनि मक्का साउन्ड खन्को लागि चाहिँ नेपायमा आका यन्त्र जस्तै आ छिटो मोबाइल न नि मोबाइल ठेन हेर्यो मलाई इन्द्रिय चाहिँ छि मोबाइल ठेन त ओ मोबाइलमा चाहिँ खौ फ्रिक्वेन्सी ठन वया त वे मोबाइलमा चाहिँ टिपे आफका मेउपट्टि टिभी व टिपे आफका खास टिभीपट्टि सिग्नल वया त चाहिँ मोबाइलमा चले चाहिँ मक्का न मलाई टिभी व एउटा टिभीमा आका दाछेन त न्याउ इन्द्रिय न चाहिँ वो रूप चाहिँ उयो ठठयोपट्टि विषय जग उहाँ चाहिँ काई अहिले ठठे चाहिँ वो इन्द्रिय व उयो विषय ठो चाहिँ मिले ज्या ठो संसार चाहिँ चिसा चाहिँ बने ज्या चाहिँ ढाउला चिसा डेकाट्यो ढाउला खना चाहिँ ढाउला अहिले ठो चाहिँ अब उसको बराबर ढ्याबे चिसा सुले डक्को पिन्थे चाहिँ तर ठो पिनी गुल्न खना चाहिँ चिज चाहिँ पिनी मखो ठो दुने चाहिँ ठो प्रोजेक्ट तर चाहिँ थर क्याउले चिसा सुले संसारे ठो अंगले खन्ने खठेन ठो चिसा खना नर्यो ठो चिट्टे चाहिँ वो पर्दा चाहिँ खना चाहिँ वे चिज चाहिँ चिसा खना चाहिँ जग ख मला अठौपट्टि गम्भीर ज्ञान चाहिँ एकदमै दुग्याङ्ग बिचायना सोल्या तिनी ठ्या वल्या तिनी अहिले तिनी ठुप्पिनी खण्डया चाहिँ चाहिँ वो चाहिँ गु चिसा तयार नख अठे मुख खनि ठोला मेखना खनि रेगा चाहिँ ठ्या उयो जातमा मलाई अठो रूप वेदना संज्ञा अहिले संस्कार रेडका एउटा संस्कार चाहिँ छेरा छ मुङ्कीका संस्कार नाया चाहिँ शब्द अर्थया चाहिँ मुङ्क्यो रेपट्टि अर्थका वो मुङ्गा चाहिँ घन्टै राछ छरायका चाहिँ उहाँ चाहिँ मुङ्गाटेको उहाँ ढुक्टी चाहिँ तयारेका वो मालिबले छुन हेटो छुन कारण चुलाबले वो दुन मुङ्गाटे डक्या लोख खोलेन डक्या चाहिँ ढुक्टी चाहिँ पिकायो ठेन त अट्टे चाहिँ छि स्मृति लुम्नाथ निप्टी न वय ख बानी रिउ न संस्कार्य ख जो ठय संस्कार्य कारण हैन हाना हाना जन्मका माउ चाहिँ अहिले गन जन्मका आउने रह्यो वो डक्वे संस्कार्य जा मलाई ची बानी जियो हाना हाना ची मन चाहिँ चिटे मयासा गुला गुला लाची हो नाट्ने मलाई टक्कै संस्कार जुन चाहिँ मुना छ मुङ्काटेपट्टि चाहिँ अगेर चाहिँ संस्कार भयो जातन अहिले मेरो चाहिँ विज्ञान भयो चाहिँ वो विज्ञान भयो चाहिँ आठो चित्तयोपट्टि चाहिँ च्याका चौपट्टि चाहिँ स्वभाव च्याका चनियोपट्टि चाहिँ चित्तयोपट्टि चाहिँ भाग चाहिँ विज्ञान जला अब विज्ञान चाहिँ ढाउ खस नजबस्पन ढाइब्या थे तो वेदना संज्ञा संस्कारयोपट्टि ज्या मजो साना विज्ञान रह्यो चाहिँ छौ दया चाहिँ जातमा मलाई अथवा विज्ञान चाहिँ ढाउ खस छौ ठिक उपमा ब्याडोका भगवान बुद्ध चाहिँ उपमा ब्याडो जाडु ठाउँमा जाडु चटक यही ठाउँमा मलाई गरे चटक यही मेस्न चाहिँ चटक केनीले मलाई धठे खठे जाट्ने तर चाहिँ वो चटक ठेन टु हे टका चाहिँ तेह्र टका वेद नै छ विज्ञान यो चाहिँ उपमा ब्याड होला अठठीना चाहिँ ठो चित्त यो चाहिँ पिङ्गु प्रकारपट्टि ज्याटो मलाई वो ज्यायो आधारे पिङ्गु खण्ड हेरो ल अहिले ठो रूप योपट्टि चाहिँ खण्ड ल ठो रूप यो खण्ड व नाम यो खण्ड चित्त यो खण्ड ठो चाहिँ स्वाना ठो संसार चाहिँ उत्पन्न ज्यादौँ ज्याद्न संसार चाहिँ बने ज्यादौँ ज्याद्न झिसौँ स्वेबले चाहिँ ठो संसार रह्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ मलाई सेल्लाउपट्टि ढिस्लाउपट्टि ठठे ख जिगोए ख ढैठे झिरा चाहिँ अठे टायात्ने तर चाहिँ सोल्ला छ ठय नाम रूप ठो पञ्चस्कन्द यो चाहिँ जाल झेल्गे ख भव संयोजन ढकान ढैप जात्ने भव संयोजन ठुकै जन्जाल ठुकै माया जाल जकै चाहिँ जुया चाहिँ चोरा जाउँ अहिले छिटर लगे जीव चाहिँ सुजिरहेछ ठय ख ठठे ख जिगोए ख ढका चाहिँ सापे क्वाट्या चाहिँ चनिबले अहिले चाहिँ जीवी चाहिँ ढोका नै उकाले गु खय मुखो दया मरो चिज चाहिँ चिसा चाहिँ अठे चाहिँ जुन लायो मसिया अज्ञान यो कारण हैन नाम संगीति चाहिँ ठय अज्ञानता चाहिँ तक्षणा बिमा होगा ठय पञ्चस्कन्द ज्ञान बिया ठो अज्ञान लाना चाहिँ
चित्तैरा चाहिँ टच्छना बिहा चाहिँ मलाई अठिना चाहिँ ठिकमा एजाठो गम्भीर गुल्टको गम्भीर ल्याएर ढासा अठलाई सञ्जनाजको तय प्रियका ध्यान चुनि बेलेर ठयाका ठिकौँ 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 ठय ज्ञान खोले ठिया हो यो र ध्यान चुनि बेलेर जो उखन टैथे डक्को 10-12 मिटर योपट्टि गुल्न चाहिँ चरियाटा गुल्न चाहिँ चिसा चाहिँ दान बी सिल चुनि उ डक्कै चाहिँ ठो पञ्चस्कन्द यो ज्ञान चाहिँ चिसा ठिका उनीको लागि चाहिँ या फट्टा छ उ डक्को चाहिँ निर्वाण यो हेटु जोनी मक्सा डान्जको बिहान चाहिँ निर्वाण ठेनी मुखो मलाई सिलेजको चनान निर्वाण ठेनी मुखो मलाई ध्यान चाहिँ ऱ्याम्बिक टिस्ना ध्यान चाहिँ पिने चाहिँ सासाजका सोयाट्नी अथवा चाहिँ संवेदना सोयाटका चाहिँ जको सोयाट्नी पिन्डुका यो कुइको ध्यान चाहिँ तर ज्ञान मर्पि यो कुडुका ध्यानीको चनान छट्टिया ज्ञान मर्पि पिन्डुका त्यसका ढापिन यो कुइ कुइ चिसा नपलाइकाला ढाबले उछु रास गेजा जोले रास वो चाहिँ ध्यान गे यो लागि दान यो लागि जगे सिल यो लागि जको चनका इमसँग चाहिँ थो पञ्चस्कन्द यो दुग्यम ज्ञान चाहिँ डाउने मुफ्त काटु नि अठे डाउने फेयो लागि आचिसा ध्यान चन दास थो खन्याना ध्यान चन दास आचिसा मेखना ध्यान चले फेयो गठित चनमा ख अठे चले फेयावेला त यो आसान चाहिँ थो ज्ञान चिसा सिकमा तैपटे ख चाहिँ जिसेले थर्थे चगा विज्ञानले ज्ञान पिदैछु बीको ज्ञान भिडियो के विशेष स्पेशल ज्ञान विज्ञान साइन्स ज्ञान सारान पासाना ज्ञान दो ज्ञान मरो मचा झे महाभूपिंड आएगा ठटर यटकार गरी ज्ञान हो साधारण ज्ञान का पाइलट जो ज्ञान इंजीनियरिंग ज्ञान डॉक्टर ज्ञान हो भौतिक सांसारिक ज्ञान जो विज्ञान ठोकने बी ठपैना वास्तव विपස්සना पස්සना यो सोझो सोझो विपස්සना यो दिनटङ्ग ढाउना सोयोपट्टि विषय अर्थेन्डो विज्ञान हो साइन्स हिसाब न थकुनेपट्टि वो पासे प्रयोग जो हिसाब न जिमोडसँग सारा ज्ञान जगह ढेका चाहिँ प्रिय स्कुल न अपु भगवान बिखमा जुल्या जगह मस्ते लुमाउने साइन्स योपट्टि अनि योपट्टि म्याथमेटिक योपट्टि खबर ल्याएर मस्ते त बच्ची मयाको इम्टा ठिकै ठाक्या चाहिँ नि अहिले उके विशेष मेरो टेया मैले विशेष ध्यान टेमा लियो ऊ हिसाबमा उयो बीज ठपेन विज्ञान टेया रोप्टी जल्का उपसर्ग ढाइको उयो चित्र बुद्धिज्म थो थोकुने साइन्स होला थो से 200 वर्ष दुनियाँभित्र ओपट्टि ल अब साइन्स यो अनबार चाहिँ नेपाली चाहिँ विज्ञान यो शब्द तल तर विज्ञान योपट्टि चिया त बुद्ध धर्म नापान चाहिँ दोपट्टि शब्दका तर बुद्ध धर्म विज्ञान त चाहिँ मन योपट्टि यो चित्त यो चाहिँ सिक्यान दक्षल्युने चोपट्टि लास्ट चोपट्टि मूल व्यक्तित्व त्यारेन्डो जाओपट्टि ख उही मिखानामरो न्यानामरो सुनामरको या विज्ञान या चित्त या जो चित्त यो दुनियापट्टि गो विज्ञान यो स्वभाव दो उयो मिखानामरो न्यानामरो सुनामरका उयो पञ्चस्कन्धना मरका अहिले विज्ञान ठट ऊ पिनियोपट्टि वातावरण र अनुभव या लागि सुख अनुभव या लागि ठ डेका इंगा जोंगा वो जियो मन त चित्त र डेभलप ना बरेना इंगा वो डेटो दुपट्टि का अच्छा राजा या मन्त्रीमण्डल मरु जोसा वहाँ सुना छुजियान त सुना गन थय सिमाना छुजिया चंदो इम परिवार छुजिया चंदो देश स्थिति छुजिया चंदो डको सिक फै मखने डको चीज वहाँ सिक फै मखने अरे वहाँ परिवार डेका वहाँ खबर बिन जे थरा रोग जातना थियो रोग फैले जातना छ तगा सरकार के न्याय सरकार ए थर जातना और जातना का ठुटमेन थरियाले ठुल तेबै ठुके छले इत्यादि ना वो बिने अनि पे सुना कहीं पे मर्सरा राजा जाको त पिन्छु जासन जुरियो न सिमो अर्थेन जो चित्तै न वया सहायक टका त्यो इन्द्रिय थियो इन्द्रिय सबै संज्ञा संस्कार त डको सहायक टका वे डको मिले जाचना ये जे थरे आला फ्यासो सन फ्यासो त पिका जुलाई अभिमान पिका जुलाई इत्यादि भिंगोना जैसा उखना वन्ने क्लेश उपक्लेश मला क्लेश
어텐도 하나 저 빙고 찢다는 누가 저 사마디리 우리들라 비차 되어 서다요 이티아디 빙고나 누가 어텐도 마비오나 누가 तर मभी उपटी अपोज के जातन देयातन के कुसकेना अयमान उपना क्रोध आदि मभी उपटी छियो चिटक वना संस्कार वेदना ये देखाइन कियो दक्को चीज संस्कार बाणा बामरा देखियो क्लेश देखियो दक्को पिंकियो मबिंकियो छियो ये चिटक अले वो चिट्टे त मभी मरेका छेउ लागि न वो चिट्टा जाई अले उता पिंगोपटे ग्वाल देमाग चिरा छुचे या त तपिका त हैन जिन तपिका र तपि मगाला त्यसरा होइन पिंगो मबिउ पछि होइन छिसदे छिसं खजिन ल इ लप जीवले खन लप जीवले सुसम आराम टर्यमा ग्याम्प सम उसे बलाम पटे गल्ला अटोमेटिक ओटाङ फ्लाइ बिगा या त्यसै होला कोसना त्यसमा ज्ञानिम या सरातन या यासन या त्यसै उता तोरा पनि बलाम पटे होला उसे बमराम जला तो बलराम जिया उता वहाँ न्याना चने अन्य स्वभाव डक्को थ चित्त या तिमसा संस्कार यही पटेको ज्या आथन पञ्चस्कन्धे करिब सिरो ठिया चौबे खण्ड त हानु कतिने थन क्वेसन ने दियो वो रूप त गो प्रकार दो टाइटे छ नेना दियो थे त खला अनु कन पटिपटि खोला वो दो आसन्जना ते रंगो जला इन्द्रिय न गुलिन वो खनियो आ न्यापन टाइबले न्यापन ताउ मिखा खनि टाइ मको मिखा खौ न्यापन टाइ मको टाइटेन दो वो विभिन्न संसार विभिन्न प्रकार रूप दुने ना रूप अनुभव या लागि वो विभिन्न छिरा इन्द्रिय दया चंगा यदि न्याप आवाज दियो तो संसार मरु जोसा जियो न्याप अटोमेटिक दैमक्का दक्षा न्याप मरु पिया जिगा आ रूप दियो मरु छु वस्तु या मरु स्वेव दियो मरु जोसा त लाइट दियो मरु जोसा जियो मिखाना दैमक जिगा मेवे किस्म जिसा वो खन्क्यो जाई जिगा थटे छु चीज दया चोने वो खन्क्यो लागि जियो मन वो वस्तु त देखा चौ पटेगा अथवा मोबाइल दियो जियो उयो तरंग चाहिँ सँग खन्क्यो मफा अरे वो वस्तु मला भाषा उयो आवाज चाहिँ ता मने वो मिस्न दुन डाउन वो वेब डाउन विभिन्न वटा दिन चाचा हेला जिसा आउटे जंग हारा पिन स्पीकर हारा आयो वास्ते सीडाल अथवा वो मने अर्थेन्डो थटेन्डो अझा दिब्बे चच्चोरियो जिसा मिखा दिवापि हारा चौ भूत प्रेत यो जिसा मिखा मखने वो जको छ अझ अन्यपट्टि क्यामेरा ढुके केरेन छिरायो अन्य छ सब ढुगा अन्यपट्टि क्यामेरा ढुगा अन्य क्यामेरा त्यसमा के नि बेला हुँको सुचना चौँदो अरे भूत प्रेत चाँचौँडुला अथवा अन्य छु अदृश्य चाँचौँडुला के सेबले खन्की जोगा वो छिके मर्ने अन्यपट्टि छिके मर्ने अहिले अन्य खन्कीको लागि हाने छिके अन्य चित्त ड्यामल्ने हान अन्य इन्द्रिय ड्यामल्ने अहिले अठे इन्द्रिय देखियो लागि ध्यान देखियो बिदिन अन्यपट्टिका वो ध्यानपट्टि जियो चित्त एकाग्रता जाउना एकाग्रता जो चित्त स्वेबले मसिनोपट्टि मसिनो आवाज अन्य नटाया हो ऐसा चिपे उनी लक्ष्य चाहिँ अनुमुख हो मलाई विषय वस्तु थटी दो त्यो जग्गा जुल अर्ज्याथन रूप त्यो जियो चित्त अनुभव ठीक भयोपट्टि खन्के भयोपट्टि आवाज त न जियो चित्त खन्के फुने आवाज जो ढाका थन रूप ट्याबले भिन्न खनियोगा आवाज न भिन्न खनियोगा गिटार आवाज छ मेक्न भिन्न खनि बाँसुरी छ एक किसिम तमलियो छ एक किसिम अहिले उके प्रत्येक आवाज जिसा यमय हरियो देगा मलाई यमय हरियो आवाज न अति देगा बारन यागला बम मेगला ताला थने यल छिरा मलाई उना आवाज का मुइको लाग्यो छिरा वेदना वा दुःख वेदना भए
mai dia down thai ne vai sin sa to thai ho yi mo ko gaya पनि यही बिहा पनि टिङ टिङ या जहाँ होला भेटी झन्डीमा पनि यही अथवा घटे आवाज न अति भिन्न भिन्न खनियो आकार यात या रूप टाइजलका यदि पे झिसा न्याप्न टाइयो छौजगा ताया चौंदो पी ढाला कुई ढाला यो सब आवाज जको झिटा टाया चौं डर टारा वो रूप चाहिँ छौले अप न्यु मर्को आवाज अन्यपट्टि यही मुख्ने होला के न्यु आवाज न खनि मुख्ने म डर जो डन आया आवाज न्याप्ने ध्यान वन्ना ओ किजा आउथे टी वया चौपट्टि स वया किनेगा अठा स वयो रगा ओ न्यामेसन जुइका हो ओ ये वर्ष अनुसार यो नेव खाना अनुसार न उनीका वो आवाज वयोपट्टि चाहिँ ध्यान टल्ला जको हुने थर खनाबले खन्यनेबले चाहिँ वो आवाज ताइ मकाना हन सुंको चना हन वो आवाज ताइगा थन जि थन शब्द नाका चनिले घोको गुल्ली व भिन्न भिन्न आवाज बोल्ने मला अनि एउटा रूप टाइका अरे अठिन मिखा खनौला गुल्ली थन्दको गुल्ली छ रूप भेराइटी खने मला भिन्न भिन्न खने इत्यादि रूप उन जुल आवाज रूप जुल अहिले चिन्तन याना न उके रूप वइका गुल्न खना जो अनुभव दिया जो थियो मने दो उके न छ रूप खनेगा उके न आवाज न वइका रूप न खनेगा अहिले थय विचार ट्या उना न मेस्ट विचार खन ल्याजोगा इत्यादि अनुभव जियो डक्कोया थ रूप टाइका अनि अर्जुटा अहिले वे यदि रूप तो ज्यादा जोसा जैसा उके त्यसना दैमको यो थियो राग द्वेष यो छिन्न भाव दैमक्का रूप जको यानान्तर लाछ तर अठमक्का अरे उके वेदना अनुभव भएको छ प्रत्येक आवाज मला भजनीय न हारबिन ठाना तमल ठाना इत्यादि ना छल थाया थाया उके मला यो बाला यो न्यापिस ढगा मला भजनीय जुला चाहिँ यहाँ मेरो जुला मा अच्छे थन नियो थरे खलाले थो रूप थोन रूपका थो रूप रस का मोरका उले होला अहिले सँग खन्यना खन्थ्री बले तिसा प्रीति सुखरगा मन बिच आनन्द जियो मला मन खुसी जियो अन्य चाहिँ पाप दे तथा न्याय पिस्तनी अन्य छन अन्य वातावरण दे मक्का वोन रूप याका थरे आवाज रूप जुल न्याना जुल सोया जुल बिजायना जुल ठिया जुल ठिया नर्स क्वा ख्वाउ नायो छा स्या ते दुनिया मला अर्धेन्डो गण्ड यो पटी जुल ठन्ना छ आ ठु टाइम छ न गण्ड छ अनुभव मजोका गण्ड यो रूपे मर्का ठन छ रूप यो पटी दृश्य यो रूप चाहिँ खना चौंडो आवाज यो रूप चाहिँ खना चौंडो तर गण्ड यो रूप चाहिँ थन छुन मर स्वाद यो रूप न मर्का मला चिन्तन याना चौन मर्का ठिकै अलग बिचाएना छुचो मटिलिका कल्पना चौन मर्का सीधा वो आवाज है वो दृश्य को छिपे बना चौंडोका आठो रूप है दुख सुख कायुनी ना ऐसा थर कना चौ चीज है छन मनुडा स मसियो लमको यो कुछ न सिवा फेसबुक पि पास पि है ले नापलाई बेला थर्कना चौ ढगाना सियो ठुलबिजा कना चौ ढगाना सियो याबले का जीवयर का न लोय मनका लिबु नि ताइगा तासा गुलसा मठ्याउ मने पट्टि चाहिँ आश्र इच्छाले डो मला तर यो फोर्स चित्त यो पट्टि वेदना मगा टामलका वेदना सुख वेदना उखने उन्ची बन्न जुल्ने थन बन्न जो कुन दिने थन निम चाहिँ पिन्साले चोपे
side naba thon biya rungo te on thon bija te thana bonno ja bonno jule 언니 빨리 하자. 그냥 펀나. phải rồi phải 뭐 phải 어 chỉ là phải ra ông phải luôn mong cả तर không चला cái đấy mà có thể ăn mới अझ लिप्लटला अझै ठ्याक्क टाइममा एउटा जाका जाउँ फेसबुक एजिन यासा ओके ठक्छ बेते नेठको अथवा 5-10 मिनेट न्यो मोया तन्जिला गजिका ओलजी अले आफ्नो बाले नपलाउ शनिबार उखन ओना मचाका नरगा ठाक बन्न दुल्ला गान्यो बन्न मजो ज्याचो ख थना थछो ज्याडेया बन्न जो तगा टामलका आठौं चाली लिब चाली रे आठौं हना मथ्याउ ओ छियो पटे अटु या थना प्रज्ञा पामटाए छौ प्रज्ञा पामटा सेकी पिन्टा बाटा वयो गयो पटे गयो पे मोटर मार वयगा छौ के वया छौ दुगा ओके वया छौ खे सुना थाते कोनियो पटे क्रम मला चोन से कोठ्याङ्क बाणको मनिने अया मेस्टा बिग्न जुई अथवा छो ज्ञान चाहिँ पुरा जुको कम्प्लिट जुको सेकी फेमको तका छौ के वया छौ बिते मोइ पिन्डाल गुले मोला आना निला होला आना लिप निला लिप होला आना छन न्यो होला लिप मोला इत्यादि यो क्रम स मसिकला अन्य बिनसँग चाहिँ वो ज्ञान ठिकाने फैमको त्यो छौ के वया छौका इत्यादि अन्य पाटिएको ढुका न्यो वसाना हना वो मन चाहिँ प्या प्याउना पिन पिन खनना पिन बिचाइना अठिया जुला उठो एका गट्रेना निनियो अन्य पिण्ड बिग्न जुई दियो चाहिँ ओके ढुका पञ्चस्कन्धे रूप वेदना दियो न ठुल्का वेदना दियो आवाज खौ चिजन सोयो चिजन आवाज तक्को विषयले ओ सुख दुःख छौ वेदना दया चुनेका ड्यासा डसा दनाजको वसा छुच खसा तो एकदम ढार ल हिटी ल भाइले ल तोलाई मड्डिक्क वया चौने मला चे धारा ठ्योपटी ल कोही बेन थिने आना उखे दुन्छौ ल आना पिन थिने मड्डिक्क थार वया चन्ने ठुमट नगर्ने फकफक जिल्ने ल उयो ल मोटी थार करेन्ट थार डिटका सो कारण बस उ दिउनी हैन मट सिला थे जोगा ओला बाव्या चौ त करेन्ट होला बाव्या चौ अर्जा मिटर खुइ चाला चाहिँ हैन उ करेन्ट बाव्या चौ अठेन छियो चिट्टे न त पञ्चस्कन्ध हो बा मड्डिक्क बाव्या चाहिँ का मड्डिक्क बाव्या चाहिँ नि हैन त यो मय ठाउ संज्ञा या ओ ज्या चौका क्रम आउ के मले रूप वेदना धक्को रूपे द्योसा डोसा वो वेदना छौ डेया चाहिँ सुख अथवा दुःख अनि संज्ञा यो ठोक्ने कम्प्युटर जोसा ओ फाइल डेका फाइल त्योपट्टि विषयवस्तु ट्याटोपट्टिका मला नापा फाइल मोटले वो ज्या छियानो थियो के संज्ञा डेमक्का वो ठोक वो फाइल दिने थुसो विषय यो ज्यायोपट्टि बारे ख वो फाइल दियो दिने उके दिने वो दिया चाहिँ का अटे आथन बरिचा वर्ष म पिन्छ मठुई फु मला थन मेमे पिन्छ थुई स्कुले मस्ते स्कुले फाइल बिहाइन ल याद होइन ल जहाँ चाहिँ स्कुलले जहाँ सिरिबले पासले फाइल बिहाइन अनि के दिने ढक्क यहाँ वहाँ छुसु या त उयो वर्ष गएको गेल जुल गएको या त छुसु वहाँ मिलेजुको छोरा छुसुको मिलेजुको छोरा यो ढक्क बिहाइन अनि एउटा चाहिँ फाइललाई अर्थे नो छिसँग संज्ञा याना टेउटियो न छौ फाइल का आठो कम्प्युटर छौ फाइल आठो पेन ड्राइभ दिने छौ फाइल दैको मलाई ओ फाइल दिने जिया प्रज्ञा पामटे बारे फोटो टजुला भिडियो टजुला ट्याटो दैका थटे तो या चिट्टे मेमोरी छ मलाई वेदना याद हुने ओ रूप त वो योमा मलाई अथवा यो त्यो वेदना वो डेकी अनि वो कथा संज्ञा हैन त्यो चिट्टे ट्याटेका अले वो फाइल दियो चाहिँ गुले मय ढाउ चिज न
वयो बारे छु यो खनो तल्ला अनि वो फाइल ल अपडेट किया टाइगे ठाउँने मलाई फेरि न यो मयो टाम्पटी यो न या जुगा तारा सैया यो वयो पाखे फाइल खन्ना वयो पाखे छिट छु ज्याक खन्ना मयो पटी मनाउन हान ये आउनेगा थरे त्यो चित्त वेदना उइटा फरक न याना योग सु छम छिया त जान पे नापा सुसुक गन्छबे मतलब मोर खसा मतलब डेमो वास डेमो लिप वे चीज थयो पुरी जान जिया ये का मला वयो बारे मयो ख छु यो पावन दसा वन मुना दक्क यो जिगो रे पावन देखिने वे व्यक्ति नापा सारारन ज्याचो लिपा व प्रि तरो ज्याउनी गुले हान जस यो रगा ट्याटो प्रि क्या ट्याग मला याक क्या सोचमे याक क्या यो टस्क यो म टस्क छु जी रगा छु कि तन्न क्या चने मा बोपिने अन्यो तन्न क्या ये का टमा यो लागि त्यो खर्च या न मतलब मोर ठाकु मचा वासा या त न्याउ बिचा या त न्याउ या त न तयार जाने ने ठाक न्या ठाकसा न तयार जाने अन्यो पटी मनो वो बामरा याना शंका होला शंका होला वो टोना जियो स्मैक टोना जियो इत्यादि ला वो मेया वो ठुली मेया नि के वो सिसा याउस गुले सी तारे माबो पुन्जी होला छरास नापा बुबले वे चाहिँ यो खने संज्ञा देवका नापा अन्ठालको संज्ञा यो पटे यो संज्ञा जिका अब व्यवहार या लिस वो संज्ञा फेरि जाउने का फेरि जाउँ वे त्यसको मयो न अवस्था जाउने ठटे स्वभाव देखि मलाई अहिले वे अनुसार संस्कार यही गर्न चाहिँ यही बोले यो अनुसार संस्कार यही वस्तु या ठोका ठो पेन ड्राइभ थियो आगन पिण्ड झ्यालेगा मजुरी होला ठिक संस्कार झ्याले ठु छुका ठिकै दिन छुका मस्तै मिट्यो त्यहाँ तर जिपेगा जिपे थन्छ लागि झ्यालेगा जोगा ठोया छ ले वान्छ दसा का पेन छ से वान्छ आउनेगा झ्यालेगा जो ठोया जे उया जो निसान टिपे मोला आगन पिण्ड उइरा वास्ता या मजुरीगा वास्तवले मुख जंगा ठगी छुडो अब का किनि गिको बरो ठाउँमा खोलेना सुएजी खोलेना छियम छेना कम्प्युटर त इजाय छिने वो संस्कार का अब संस्कार एठो कम्प्युटर टयो टका म ठिकै दिन ठके दयो ठगी जो दुला मजु दुला अब ससरा छोटे आसरा उल्नी तैका क्यों सान म क्यों सान ठिकै दसा आयो हान छोटा ढको मुना छया हान चाहिँ थय टालो ज्यापिया जोगा और जे ठो जिउ ये हिसाब जी का ठो छोटा मया पेन ड्राइभ मया ठो टका अनन टाइम हो जिन टाइम हो जी मलाई सारा जिमसँग ठिकै ठयो या जो ठिकै ठयो ज्याबियो हो संस्कार डेगाटे हुँगा ठो पेन खन हान छिटा देश भाव मेक न जोगा ठु पेन ड्राइभ कुगे तल्ला भाइरस आउ छिरे या भाइरस जिउ कम्प्युटर बन्दैन बिया जिउ आकाशको दुध फुटी मरेका बिया छौ तास छौपट्टि जाइन बिया ढका ठुके अनि हान डट्टा छ छक ट्यासले अटे जुलगा सिल्ला वो चाहिँ वो यही मटका न्यन्ते यही मक्का भाइरस न जाने ठटे वो चाहिँ संस्कारगा ठु चित्त छिसँग ठुयो ज्या ठटे रगा संज्ञा टेङ्गल मला बेन्डा बियो ठेउ रगा संज्ञा तल अनि वो अनुसार छिसँग ज्याइ जिथन पर्या मालिबले केन मालिबले यहाँ पनि उयो संस्कार या त मलाई ठुयो ज्यायो अनुसार संस्कार उके ठुयो बामराव जिल्ला बामराव कठाउँ संस्कार अत्यन्त गुल्ल रूप दो उके संज्ञा दे वेदना संज्ञा संस्कार दे अनि वो संस्कार जिसँग वो रिपीट हाना प्रयोग नाच्ने अनि उके संसार दुःख जाने मलाई यो चिज यो ढका संज्ञा नाच्ने मयो चिज मयो ढका संज्ञा नाच्ने मिस्टर भेबले नुगो सारी बिबले मयो टाइला मलाई भेजको पट्टि वन सारी बिला डिजाइन सारी बिथे गुलियो सारी बिथे
अन्यपट्टि ध्यान दिया चाहिँ नि मलाई चाहिँ पुवा एकै छोका जनको ढङ्गमा बढी जुसा होइन वो आस थरी बी ठगा मलाई फ्ल्याट भी चिन्ने हो आस जानेका जोसा मयो सानो अब जब बीमा चीज मोबिला मेबले आस दे मोटका दै मोट अले संस्कार थियो न ए फन्नमपट्टि मेन मबियो अब लिप्न बिमुक्त वे संस्कार मलाई लागो हेका मन संस्कार त्योलाई ठुल्जिने ल ठोया संस्कार जिसा गुलिस्त यो ढाउ गुलिस्त मय ढाउ वो संस्कार जिसा याना चौनी है वो कर्म दया कर्म याना अले संसार जी चाल मला चौका उटा लागो यातला देश पिकामा जे सु रूप नप देश पिकियाटो दो डाला जा वो उटा देशियो संज्ञा याना वो ठेमा बामलामा ड थटामा अयामा ढका बामलाम मुनु जुसा या जिता जो लागि वो बामलाम जिगा बामलाओ संज्ञा नाटे अरे वो खंत कपटी है जिसा वो करोड़ पियायो त पियायो मने मला वो दया चुनीगा अरे करोड़ पिका कपटी साना वो भाव संयोजन दे त्याथेन वो संस्कार तो लिप्टे पटी कर्म देगी को वो क्लेश प्याओ कपटी देश प्याओ कपटी राग प्याओ कपटी वो संसार लिप जन्मे जियो पटी स्वभाव स्वाना चुनीगा और या संज्ञा या मैट या म उता वस्याट जर राग प्याओ देश प्याओ अच्छे मैं आसे वो पेम पोंसी टामल पेम पोंसी टामल यो मयो अयो छुया मटा से ठटाका ठो अठ्याङ्का ठो मनो ठ्याठासा ठो अठ्याङ्का ठ्या मने त जिउ या मन जिएको डेको पटे थमा चित्ता चाहिँ स्वेतन अच्छे मयत ला अच्छे मैटला उके कर्म दे मुक्त कर्म मन्तला व संस्कार दे मुक्त संस्कार मन्तला हाना व लिप्टे कर्म स्वाइ मुक्त पिका फसा ठट ठट न्युनो यो परे न थमा न अठे मौन के जो चित्त मौन के जो मलाई आठो छिउ थय चित्त हैन तासाना आ वा तल्या थ चित्त व अट्टा म व अट्टा असे आ मट्या वेटन अच्छे मया से थ बिचे ठ्याक्क छिटै त उता वसना उथय चित्त या जोट हेछ उता ठिका चन्दासा उके अटोमेटिक उके राग द्वेष भाव पुनि मक्का अथि एको जोगा जे लुमा अयो छकानिका ठस ठस लुमा उता बरेना इंगो जे टमाटम बरेना इंगो लिसे उता व इंट्रेस्ट मर्याउने ड्रेस पिका माउन मर्फ वा तले अपना ड्रेस पिका नाम मामा न मख थय चिता अच्छे ना उता स्मृति अथ जी वे ट्याउँदो दसना ट्याट्याउँदो बबी चाउँदो यसना जो फासी मिख कना वे ब्ल्या मला का डठोन थटे टाइन जी छु टाइन जी थरेन जी यो खवा बामलाहरुगा ओला छिसन जिके ड्रेस प्यायो अवस्था त वसना चन पट्टा छ व एकदम शान्ति जाउँगा छिया मतलब मोर्गा जिरा दाना छौन्यो अथि जीवले अन्यपट्टि वातावरण दियो छिटा थर बबी दियो यो छिसा साया म फेको जियो दियो त छिटा बेजती दियो अन्य अवस्था त्यसको कम नि भयो जिसले 2 वर्ष देउला 2 वर्ष न मोन्जे ल 1.5 वर्ष दे टुङ्कला जिरा व्यासमा बबियो ठरिया हिपेया रियो मर्ने मखला अनि डयो देउ न त्यसको या कमका जिसा निनी ने त नि जगा निनी जिसा यामा थटे वयो देउ न त्यसको कमका अले वला उता मौकन क्यामाका वो देउ न ये जिगो चित्त गर्जा जाउँ दो जिगे देश अपजुला राग अपजुला यो स्वे फयो थो मौकाका अझ जीवले दिउ न और जे अन्यपट्टि घटना न ज्या चुनि माग ताउठला कमजोर जियो खमला मगे अझ हो छिटा म छियुपति अवस्था त वइ नि मला लागि बया बियो यो अथवा चाहिँ जिसा चाहिँ मरेको चाहिँ ज्याट नि हो दुख यो अवस्था त वइ नि मला अट्ला छि अपन 24 घण्टा सोल्ला छ न्यानिल मो अनि
लभडास कना मवा लचिस कना मवा मला गुलेन लचिस का वे गुलेन निलास का वे फु मला तपा रे नो का नि पलख पलखन मवा रे अगर टेलिभिजन में जाने केने उठे नि ला मवा रे मला छि परिवार से खलायो ठोठेला नि अदाउ टम पिका अदाउ ल मवा ने मला वला गुले पाउन वे ठेस कन गा वे दिजलने मला अरे छे न जास वे ने ए जा खै जस वे रे पलख पलखन मवा ने मला खलाबले जिसा थोन्यो खलाबले मिले मुझे को जवाब ले न थौ मन जास अछे थ टाउ का त्या अछे आसा ल वे चिते ता का ये मे सा ये ता त मतलब मर का त्या थौपुरी अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ उयात नि मखो तर छकनगा वेबले ओ थ चाहिँ मौकरका फिर ओके पखेन फाइदा कामा मला आ मेरो हामीले छिटो परिवार हामीले डकुसना ग्वाल नाच्ने मलाई तेजी नाच्ने बाबाको मलाई पिचुको खन नाच्ने फल हामीले ज्यादा जल्ने ओके साल फाइदा काया नजल तर गो चाहिँ मछिङको जीवरी अवस्था चाहिँ बोलो गुले गयो ओके पखेन चाहिँ छिसा फाइदा कासेकमा वय नगन दयो वो टाइम में वास्ते फटासा छिसा चाहिँ ड्रेस थियो गेजी ड्रेस प्याउया छौ ड्रमरला मला ड्रेस पखे चाहिँ प्याउयापट्टि लपु चाहिँ छिसा त छिरा चाहिँ चुलायोगा अहिले वो अरियावे पिण्ड चाहिँ छिसा धन्यवाद बिमागा अदापट्टि चाहिँ प्याउयापट्टि चाहिँ लकिना बेम प्रेजलले मला त्याबले ओठे गयो र वना मौका दिने थ त अछि आइबले न आ थ छिट अछि आफैले वेटा त धन्यवाद वेटा न धन्यवाद थामा छुए यनो मथा व बबे वो लासा थटाप्या मवा बिटा धन्यवाद संस्थाले भाङको मुडो ढाला न हिमी जाइगा व थमा चागात मलगा व ताल मला जो गल्ती खला अथवा जिटा चाहिँ छुए मुजिका ढाउ खला चाक मलगा गल्ती खसला मला माफी फन मला सरी ढामला मला गल्ती खसा गल्ती मखसा मला जी छुए गल्ती मयासा खमठे आदै थट्यासं कटका मला थ सोया चन फट्टास त ब्यामे मका त ब्या म योपटी संस्कार देखाय कला लगन संस्कार यल खने मला अदाउपटी चाहिँ बनि जावन दासला कने कसला दुख दियोला हामीले वासाना चिटाला सुना लगे जी मक्तन्छ मला ढाबले ला अदाउपटी बनियापटी स्याउपटी जल्ने व मला अबिटा धन्यवाद बिमवाला भगवान बुद्ध शनि मख भगवान बुद्धला पिंगु ज्ञान खंग शनि मला बोबे वेला भगवान बुद्ध ताले बोबे वे बेला बोबे वे बिन ने इमसा थियो लागि तर उपकारी हो तका चाहिँ अठना चाहिँ ठिकमा अदाउली न फाइदा कासेकमा ओरा चाहिँ बुझ्गे म चाहिँ दुखै अवस्था वइ ने हामीले गुले चाहिँ का व्यापार तस्मा शनि अथवा छे दुनी अथवा छे परिवार जनपी सी मला अदाउ स्वेबलेलो बामलापटी घटना ने मला तर अदाउ बामलाउ घटना पखेन वो टाइम में ना ओके ना फाइदा का जो ताहन तो तै जाओ घटना फाइदा का वे चित्तै द स्वेबले वो डक्वे चाहिँ छिटा चाहिँ गर्जिया तले वे पञ्चस्कन्द चाहिँ डेकाटो छिटा चाहिँ छेमिनल दैथे अथवा छेसन दैथे अथवा ठर्जुल ठेजको चाहिँ ज्या चाहिँ ढका च्याक फटासला आ न अदाउपति घटना जीवले छिमेल अन प्याउले मला ओके सन छिटा दुख बदल्ने तले मे पिन्टा वे घटना जीवले बेहोस जीको वेमे खैमा ग दुख जी छिटा चाहिँ ओदा घटना जीवले दुखै मतला होला मे पि ओ छिपि पट्ने मला पट्ने भा ढाबले नबशान नब छिपि अथे खया चाहिँ बिखस आ चाहिँ खय माल लाले नबशान छिला 6 क्लास थावन्ने मला नब 1 क्लास छिपि 2 क्लास थन्ने तले क्लास थावन्ने बेला छिटा मला सँग बिया छिटा मनाइने ठेन्नो जिना अथवा मन सँग बिया का खवा नब ठ अवस्था बेला जि चाहिँ मलाई भए खय अथवा चाहिँ या आल दुखय मजो खया क्लास थावन्ने सा मला अथे क्लास थावनाले अर्जी अठिना चाहिँ फाइदा कासेकमा भन्नु नि हरेक चिज चाहिँ जीवने चाहिँ योपट्टि चाहिँ यो मयो घटना चाहिँ ज्याद नि तर डोको पखेन चाहिँ फाइदा का चाहिँ जिउ सहसका
라 서서면서 나가 뭐 펜드라이브 칼라가 뭐 무슈메스다 우리 자글에도 메스 해모로 멈슈메스다 수는 수가 아마라 다텐도 서메스나 또 덕괴 해 पंचस्कन्ध에 잡히게야 부드 자니와 मसपिनो लागे ठय 50 स्कन्द दक्षवे च्याप्टे समपटे ठयगा दक्षवे कुबी थाको दक्षवे जिरा दुख बिमा दक्षवे चाहिँ झजा स्विमपटे ठय 50 स्कन्द खासा सिउ पिनसा थु पिनो लागि ठय 50 स्कन्द तथा गया तरे ज्या चाहिँ बुद्ध ज्या भने पटिका रोग के काजल माउट होला 50 स्कन्द नैना शरीर डे मला कर्म डे संसार जन्मे जे मला जिमा रोग के मला अनि रोगला गुली वै गुली ला पुछा पुजिया नापै पिन ठकुना ला वार जियो अनि देशे ला जाप्रि तस्का कमगा नापला ये ला फपे चपे ये गुले ये चपे खले चाहिँ नाप ला पियो ठन लायो जातर बे ला पुजियो गुली से छोटा जा गुली से ये का ना तेमे छ्रै फुस्यानोया छाना होला गुल्ली यो कट्न दिने त्यो जिठो फाउसका उइले गुली लाप दिने टोले ला अपा केगा अनि अवस्था ठौकने ला कमजुला अक्सा जस थन ट्याकिनो चाहिँ थो नगटिने बुढी सन्दर्भ उन अन्न बसका खजुलका मोटरसाइकल म छिसन थरे सैना थरे वास्तव मैटला यामा ढल्ला गुलिन ठेउका मापि अनि पे मोडसँग ह्याकी जुला ह्याकी न ठुरा तासा ल्यामरा ठुरा लचिलिबा बियोसा र बाछि बियो चाहिँ लचिलिबा बाछि बिफै मको अटासा जिउमा सयरा चन्नाउन अठि जुला छि व्यापार काटा जी ठेउपटि न छ मला सांसारिक हिसाबमा चाहिँ खका अथवा मनामाका तर त्यसमा सुनान अथे धाउ टाइमे म बिहा मेरो टाइमे बि बोले जे थैकन जोस प्याए त प्याए दुनियाँ न मला दुनियाँ चाहिँ त प्याए लप जी बोबी इत्यादि जियोपट्टि छौ जियो जुला उके उइरा घटना मेन्टेन याउ त्योपट्टि खने निना दियोका उके गर्दा जीव अनुभव का मला जीव अनुभव अनि छम जसको ध्यान हुँदैन छम पासमेस्ता सामान्य पनि व्यापारी पनि सामान ज्या माउले निउटा टाइमे सामान चाहिँ बिमफ्टका टाइमे बिमफ्ट निकसुकटको टाइमे बिमफ्ट वेन सुइटा मनो त बिमा अपि उटा वन टाइमे बिमफ्ट तर त्यो क्यामा आउले जुन्ने अरे क्यामा आउले वे गुली वन माओपट्टि सामान वन माओ का उकेपट्टि चाहिँ स्टक लाट लाभले वेपट्टि चाहिँ सुकुमरिया सब मानेगा माने जुसान व्यापारी चाहिँ मिले मुजुबलेपट्टि चाहिँ अनि तपाईँ स्वभाव अरे जङ्गलीपट्टि स्वभावपट्टि मनुका उहाँ छका सम्झे यार द का पुस्दै तपाईँ भन्ने जिन छौटा तका टालका तपाईँ मात्रै धाउ ढ्यासट्टे जो मनाउन मलाई दिन तपाईँ उहाँ यो गयो ढ्यामा तपाईँ होगा मन चाहिँ मनाउन अठिजानका अहिले उहाँ यहाँ बामला ठड्छ नोक्सान थरिया मुझे अरिया मुझे ठो झियोपट्टि थरिया उही यहाँ उहाँ नापाया तपाईँ ढाउ मन भो बिउ जेज ल मलाई जे तपाईँ मखोगा मन मटै बेला उहाँ भो बिउ ढोक्या सारा खल्ना चौँठ्यागा चिसा सारान खेला अठि तपाईँला मनाउन तपाईँ चाहिँ उहाँ ढाउलिन तपाईँ चाहिँ जियानो खका आठ्यावा जी हानस्ता याका इत्यादि मला यहाँ तन प्याया चाहिँ थयो भुल न खना चाहिँ अठि जिम्बा यहाँ उहाँ टपिका मात्रै ढ्यासट्ट उयो मनि त छुना उयो पाखे बामला उयो त सया उठे मने जुबला उसलाई सारा खना उठे छुया असर मजोगा भटिजा तपाईँ मगा अरे जिउ मनाया जरा तपाईँ म यो थियो न थट खनिका तपाईँ यो अवस्था त परिवर्तन जुल्ने तपाईँ म यो स्वभाव ठेउपट्टि खनिका मने भटिजा छुया म तपाईँले हेर मन फुफु उयो इत्यादि जिने सासा मया क्वाउठे अर्जाने अन्यपट्टि छुया मजोगा
we consider a conjana, and you know, piano, messia, Chituzamuga, don't be a more put it. Don't be a mouth, what can Chituzam Calute, Plantain, Bashute, Puslute. So I want don't be a more don't you so grow to your wit, Dunny. We don't chit, garage, famous water on your day. The only three Muzutan would town, put the grammars out and radio out and again a Suzulaza. Jin one out of Jin postas of massage with a normal yarka. Normal Mayabla, Jiana Sudari Mumzuli. Tramajo Ramadilla. Don't be a Mario, Mao is Koniga, Ramadilga. Want out it, don't be all Jim with the Mona Mekana, Banagana, Sudarina, Yapudi Soyuji, Ulitiane Mountain, Nabnet Mountain on Bobuga. We Bobuga. You like or Nabnet Monga, Monotapia Magaga. Alale, oh, yeah, a total Mojuga, Tatla, Stana, Yemota, someday Moktaga, and a Monamonaya, Mim some Aram Dega, one Bobica, Tsuyana, Tinipodita, Podita Tombianga, Tada Tomando. Attendo, Gina Unanta, and so Upaye Biomode. Yidi Chirasana, Teomabia, Chung Jasanga, Yente, Insayana, some Bobby Mao, yeah, and your Lay Mountains, Avasta Dulaza, with a tear time of Bobby Mao, Dulaza, some Dunense, Bobby Moko, Mora, with a Dunense, with a normal layana, Pinete, Colonse, Sevilla, Bobby Motenzanga, Aram Tenzanga, Yana Kinwella, Biavat and Paimoko, some Bamla Cormon, Diki Mokto again, Mora. Otega over cabin Bobby Tenton, Dayton, Kanaga, Diki Malaga, Digaga, Bobby, wait a Sanskar Maya to Putioga. Sanskar Yadda, don't be a Dao, Bobby, Dunense, Monon, don't be a Yaputula. Sanskar Morica Yao to put it, okay, say, on your Pinus or Yautins in Pon Budana Bobby Bigula. There was for a Bobby, Taria, May as a Yauprimaka. In the Kin Mao like ye, Trick Mao like ye, or Tia Mao is on it some Bewar Yana Bizega. What is the Atana Sanskar Tona, keeping aggressive Junina, Bewar Talena Yama, Ya Mali Bla. Got it to Plan Sanskar, no, with a Dwesa Logosana, Crot Logosana, with a Tausata, Automayase. I've taught so much Latin to the Wiga, Mosata and Theoli line and Mojiga on your pretty Wimaka. Allow with a dress Papton Yanakina to the Dunin says, I must have a Bobby Tentonga. Achina Yatasa, some Cormona Bonezimoko, to Janon Giatini. Tagat Sanskari Sobab, Tozula Atana, Punches Honda Bisuda Trick to you. Punches Honda Yana, which is a crowd pangela, with a Upai Lagana, the Madam Siga is now controlling a young Patasa, or Punches Honda Bisud the Jani. Tate you put Punches Honda, Kotlas over there, stood the Zoe. I thought it should do Guita to seal Samadhi Pragyan, the Opeti. Or the quiet Punjas Kanda Sutaya like Lagogiana Zonga. You chitted a basete, patlatine, washa patlatine to the Punjas Kanda Matter car, like Sine. Voila. What is there? I Twitter, Adja, Triga on your Punjas Kanda, Gatana Sudaya, to tweak you pretty to some Bakidani Mola. Tonta Tuletia, so leave Twitter, no, that's a yak.